ciugo cia Mwathani Jesu iria oigire we mwene ati kuheana nikuo kurehage gikeno kuri kuheo. Reke tuhoe. Mwathani nitoka mbere yaku mathaa ma ruciini tukenda gucokeria ngatho muthenya wa umuthi tone twite matigari ma muthenya wa umuthi. Jehova ni ukwetwo na ithe Mwathani kiumia kiu kirathirire na watugomania thiini wa nyumba ino yaku Mwathani niguo tuke tucokie ngatho. Ni ukwetwo na ithe Mwathani kuma Januari nginya mweri wa Disemba Mwathani o tutina ciugo cia kuigana cia gucokeria ngatho. Jehova tukambĩrĩria service ino Mwathani twa invite Holy Spirit yaku yuke tutongorie maundu mothe tugikorwo tugika Mwathani matuike ma gwĩtĩrĩka thĩinĩ wa ũthiũ waku. Twekambĩrĩria kĩega gĩtagatĩ ona kĩrĩkĩro twatoya macio manini thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesu Kristo Mwathani witũ. Bwana asifiwe. Praise team. Mwathani agocwo. Kanitha Ngai akumio. Geithia andũ erĩ mbere thutha. Tugoce Ngai tondũ nĩ atwĩkĩte manene. Tucoke twarĩkia kũgeithania tũhũre rũhĩ. Tenda
We worship you, Jehovah. We give all the glory, Jehovah, Father. You don't you take care of man and a motui. You know I know it's okay. Don't you try Kumari. Oh, yes, Jesus. We worship you, Jehovah God. Thank you, God, so don't we come on. Thank you, Tado, Mama, Metore, I need to. Thank you, Tado, Kayo, Matsugi, Matore, I need to. We worship you, Jesus. Thank you, God. Thank you, your daughter, Kumari. Thank you, Tado, Jehovah God. Oh, yes, Jesus. Oh, thank you, Jehovah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. More cautious to have thank you, Lord. Correction, I wait off. Thank you, oh, yes, Jesus, you worship. Thank you, Lord. Thank you, Toda makera kanyo doe moala. Toda makera tofa kanyo doe kai. The keriri wa kota kwa kuana kamoala. We call upon your presence, Jehovah. Take charge, Jehovah God. Take charge of our Father. Your dog tire kayo getira moala. Toda makera kanyo. Toda makera marugu moala. Toda makera tofa your dog tire. Behold, I am Jehovah God. You are my God. Oh, yes, Jesus, we worship. Oh, yes, King of glory. Oh, the presence of Jehovah. The presence, Jehovah God. The presence, Jehovah Father. Take the preeminence, Jehovah God. Take charge, King of glory. Toda makina yodoekai. Toda da koigwa kumana korewakai. Yodonoekai, Jehovah. We worship you, Jesus. Mama
gaki nitukoya kanyaga katugucokerie ngatho ota uria oinamiriro ni aria atheru makinamukaga makiugaga guthera niwe onithio mwathani kiungano-ini giki gia kanitha wa Sociani tukwenda kunyitanira nao tukiuga mwathani uri mutheru wi mutheru tukite Ngai mwihokeku mahinda mothe maria twagwita ni tondu uri Ngai uhingagia mahoya ma andu aku no tuhingeirie mahoya maria twakuhoire muthenya wa kiumia tukiuma gikaro-ini giki tugikwira we niwe Ngai mututwari na we niwe Ngai mutukinyia we niwe mutugitiri ndiro migiro ona gwata mitino na macio mothe mwathani ugatuika mwihokeku ugatuika ora uguo nikio toka nyumba-ini yaku turi agima uguo turi mwathani itondu Jehova Ngai ni uhingitie maria twakuhoete hamwe na macio mwathani ona twikite uguo no tukite mwihokeku uguo tukite mwihokeku ithuĩ tukagutuika ehokeku mbere-ini uthio waku na riu nikio tukwenda kwaga kwirigithia tukiuga ni tukwiheirie o we wiki tugeka uru o maitho-ini maku o we wiki tugakuhitiria tukiaria tukiigua tugiciria ona guthugunda ona gucama ona kuhutia ona kana kuranga ona kana kumeria o njira o ciothe iria mwathani tungicukirwo rucini rwa umuthi mwathani tutikenda kwirigithia tukwiheirie tukwira mwathani ungituika wa guturekera turekere mwathani twaguthaithama turekere kuria tumite nja wendo waku yocokagiriria andu aku ni tondu wa wendo mwathani wendo uyu reke Jehova Ngai ukorwo uri iguru ore umwe witu nikio Jehova Ngai no tucokere tugoka gugucokeria ngatho tukauga muthenya uyu ni wa gugucokeria ngatho ti tondu wa gitumi kinene tondu athuri a kanitha ni matwirite ti tondu wa kalenda ya Ministerial uria yugite muthi gucokio ngatho ti tondu wa undu o gitumi kiothe tungiuga nikio kiratuma tuke ni tondu no twirwo ona tuleme na twage guka no thiini wa uriku wa ngoro citu Jehova Ngai ni tukite gugucokeria ngatho na njira ya gwitikira ithuĩ ene na gwithugunda na gwicurania tukona ni kwagiriire tuke tugucokerie ngatho ni tondu wa mwathani hatĩka iria utuhatũrĩte Jehova Ngai kuma mwaka wa Januari twambĩrĩirie na riu ni uthiĩte kũinĩkĩrĩra mwico wa mweri ũyũ Jehova Ngai tugoka gukwira baba ni wakoretwo hamwe na ithuĩ no kagiria tukorwo turi ukiri-ini kuri aria makinite matangiaria matangiigua ona matangimenya gugikia na gugituka ithuĩ mwathani matha macio maku nimo magirĩtie tukorwo turi kũu marĩ ti tondu wa wega ona ũrĩkũ twaneka mbere-ini yaku no Jehova Ngai matha maku magakorwo marĩ igũrũ ritu ni wega nĩ gũtũiga muoyo wagatugitira kuma ndwari-ini iria cingĩtũninĩte aria manorora mwathani makorora mĩciĩ-inĩ nĩ ũmahonetie angĩ magakoma mathibitari-inĩ mwathani no kamahonia na makoma mathibitari-inĩ nikio Jehova Ngai tukite tukoya kanya gaka gukwira mwathani ni wega ni guoko gwaku kũrũ gwa ũhonokio gũtũhonoketie kuma kũu guothe tũragweta Jehova Ngai no gatukinya gĩkĩro gĩkĩ tũkinyĩte aria manakwĩrwo nĩ andũ ao tondu kuri makwĩrĩirwo tugathie kuhurukia andu ao amwe akuhi muno amwe makoretwo athuri ao mahurukite tocio umwe wa district ya Mwangasa ona angĩ atimia ona angĩ Jehova Ngai ta wa kanene wa Central wahurukirie mutimia wake ona angĩ makahurukia cieri angĩ aria nyina na aria nyina o kigongona-inĩ gĩkĩ mwathani thutha wa macio mothe ni omahete thayo no kamahe gĩkeno na makamenya kũna gũtũra kumaga na guoko gwaku Jehova Ngai no tũkite o rĩngĩ we mũheani wa thayo we mũmanĩrĩria we mũheria itu rĩa gĩkuũ mĩciĩ-inĩ itũ mwathani nĩ tũkite kuoya kanya gaka gũkwĩra mwathani nĩ wega mũno nĩwe wĩkĩtio ngatho tũngĩgũcokeria Jehova Ngai tire gĩturi
tukiuga ciana citu nĩ ithomete imwe ikarĩkia ningĩ na mbere na gĩthomo, tukiuga Mwathani maũndũ maingĩ twĩkĩire ta families Jehova Ngai, ona angĩ wambatĩrĩtie ngathĩ kuma ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ. Mwathani maũndũ maingĩ mũno matirĩ gĩturi, matirĩ mũico Jehova Ngai, mũtambũrũko wa mũndũ ũngĩkinyĩrĩka, tondũ Jehova Ngai nĩ ũtwĩkĩte maũndũ macio mothe. Ithuĩ kanitha wa Association twĩna ngwatanĩro families ũgũtũkĩte ũmũthĩ Jehova Ngai, tũgũthaitha ĩtĩkĩra ngoro citũ igĩũka gũkũrutĩra ngatho, ĩtĩkĩra gwata meciria maitũ kwa tũthugundĩte kĩa tũgũkũrutĩra Mwathani, o ũrĩa tũthugundĩte twĩcũranĩtie Jehova Ngai, tũkauga gũtirĩ kĩndũ kĩnene kĩngĩigana ũrĩa we ũtwĩkĩire. Gĩtũiguĩre tha Jehova Ngai, tũgĩũka mbere yaku gũgũcokeria ngatho. Kũrĩa guothe tumĩte nja wendi waku Mwathani, harĩ ngatho ici tũkĩte gũgũcokeria, nĩtwaga gũtherio nĩwe Jehova Ngai, na twĩtĩkĩrĩke nĩtwagũthaithana. Rĩu hamwe na ũguo ririkana family yothe represented gĩikaro-inĩ gĩkĩ, ririkana mĩciĩ yothe Jehova Ngai kũrĩa tumĩte, tondũ kanitha ndĩngĩkorwo kuo gũtũrania na family, na kũrĩ family cingĩkorwo cihĩngĩcanĩte na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, we mũheani wa thayũ. Family ciothe Jehova Ngai, twetie thayũ ũrĩa umaga na kũrĩ we, twetie wendo wa aciari na ciana Jehova Ngai, nĩgetha ũhote gwatha kĩrathimo. Ugĩte nĩ wathaga kĩrathimo kũrĩa kwĩ na ngwatanĩro. Mwathani wa kĩrĩkanĩro, atha kĩrathimo kĩu nĩtwagũthaithana. Rĩu Jehova Ngai nĩtũkwenda gũgũcokeria ngatho, no tũrikanie na njĩra ya magegania mũno, nĩ tondũ nĩtũhete ndungata ĩrĩa ĩgũka gũtũhe kiugo gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ, ĩrĩa Mwathani ũtũmĩte nĩgetha tũririkanie marĩa mothe ũmĩtũmĩte nayo. Twahoya gũthagathaga ngoro citũ kĩririkano rĩa Baradi Njue agĩtuĩka Mwathani wa kwenyũra mũgate, nĩgetha Mwathani atũhe. Twahoya kũhũnio nĩwe ithe wa kĩrĩkanĩro, nakuo kũrĩa Mwathani kũrĩ na ũhĩnju Jehova Ngai, kũrĩa tũhotomete tũrĩa Mwathani kwarahũrwo nĩwe. We warahũraga maroho ma andũ aku na magatuĩka kũrũgama rĩngĩ kũna. Jehova Ngai rũgamia maroho maitũ kũrĩa tũgondereire Jehova Ngai, tweke gĩthiĩ na mbere mũthamaki wa mũtũũra kwarahũrwo nĩwe. Tũrĩ Ngai wĩ hinya mũno na ũrĩ Ngai mũiguotha. Rĩu Mwathani ngatho ingĩ twĩ nacio cia bũrũri witũ, ũrĩa Mwathani economy ĩratũhinyĩrĩirie mũno, nĩwe rathiĩ ĩkĩhonaga. Jehova ngĩtuĩka bũrũri witũ ingĩrigwo nĩ kũririkana bũrũri witũ Jehova Ngai, na gũcokia ngatho na hau ũtũkinyĩtie, tondũ bũrũri witũ ona wagĩa na economy yatuĩka ũguo ĩhana, gũtihana kũrĩa kũrĩ na mbara. Jehova Ngai kwĩna thayũ, ona economy yathũka kwĩna thayũ Jehova Ngai. Nĩtwarũgama kanitha-inĩ gaka Jehova kiuga nĩ wega Mwathani, tondũ wa bũrũri ũrĩa ũwĩkĩte. Kĩririkana rĩothe marwarĩte, maririkane kũrĩa guothe marĩ mĩciĩ-inĩ, marĩ mathibitarĩ-inĩ. Mwathani arĩa othe magandĩte, we nĩwe mũthaiga ũrĩa mwega, hutia o mũndũ rita rĩake Jehova Ngai, na andũ aya nĩmekũhona, tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai mũiguana. Na rĩu maũndũ mothe tũgwĩka gĩikaro-inĩ gĩkĩ, tũkwenda kũmarehe rĩngĩ mbere-inĩ yaku. Ũndũ ũini ũngĩkorwo kuo, maruta tũngĩkorwo namo, mĩario ĩngĩkorwo kuo, ũndũ o wothe Jehova Ngai, twoya Jehova Ngai tũnyihĩte mũno ma, atĩ Mwathani nĩ ũgũtũigua na nĩ ũgũtwamũkĩra na nĩ ũgũtũrathima o mũndũ o rita rĩake, tondũ ũrĩ Ngai mwega na ũrĩ Ngai mũiguana. Rĩu makinya maku nĩ twĩhotha, we ũtũmenyagĩrĩra riumagĩrĩro itũ na ihũndũkĩro, ũtũmenyagĩrĩra tũgĩkoma tũgĩũkĩra, we ũtũmenyaga o tũrĩa wamenyire Jeremia ũrĩa wamwĩrire, o moko-inĩ maku, we ũtarĩ kĩriga harĩ mũtũrĩre witũ. Nĩ twĩhotha moko-inĩ maku, nĩ tondũ ũrĩ Ngai ũtũmenyaga mahinda o mothe. Ihoya itũ rĩa wĩtĩkio, tũĩ Baba nĩ watuigana no gũtũhingĩria, twatwĩtĩkĩtie thĩinĩ wa tũmũgũ Jesũ Kristo kĩmũno kĩitũ. Baba twahoya na twĩtĩkia, na rĩu ithe itũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku ũũke, ũrĩa wendete we wĩkwo gũkũ thĩ ta ũrĩa wĩkwo gũkũ igũrũ. Tũmũthĩ kĩndũ gĩa gũtũigana na ũtwehere mehia maitũ, tũthiĩ tũgerera matwĩhagia, ndũgatũtware magerio-inĩ kũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, tondũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene nginya tene. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Tupigie Bwana makofi, hapo tumefika nyumbani wake. Na tupigie praise team yetu makofi. Na muhoithia witu wa ũmũthĩ tumuhũrĩre makofi. Na keyboard master tumpigie makofi. Bwana asifiwe. Ũmũthĩ mũthenya wa gũcokia ngatho, ndĩrenda ũrore mũndũ ũcio wĩ mwena wa ũrĩo na wa ũmotho, ũmwĩre ndacokeria Ngai ngatho atĩ ũmũthĩ nĩwe njikaranĩtie nawe. Today you are my neighbor.
Bwana asifiwe. Thank you muno ni gwathika. We are told we should love our neighbors. Idare ni kuigua tukigosha mwathani na presentations cito na tukwambĩrĩria na youths na teens combined. Youth na teens, tafadhali ni wakati wenu present. Teens na youth huko juu, tafadhali teremke. Praise God Church. Bwana Yesu asifiwe. Youth mmekaa chini na tumeitwa, wacheni tuteremke tumsifu Mungu. Wanarika na teens, karibuni. Na ngoro wina moyuthi wikaranĩtie nake, mwĩre oke haha mbere nigetha tuinire. Karibuni wanarika wote ili tumsifu Mungu. We, kuna wengine wameketi kule. Tafadhali teremuka, wewe ni mwana teen, wewe ni mwana rika and you are below 35 years. Jooni hapa tumsifu Bwana. Hata kama umeketi pale na hujafikisha 35, raise your hand. March forward. This is the church of tomorrow. Na unaona tuko wengi. Bwana ametubariki. Tafadhali march forward. Below 35. If you are between 13 and 35, you belong here. Between 13 and 35, you belong here. Paka hapa, John paka hapa. Hapana simama pale, unafunga njia. John, march here. March here. Si huko, ni hapa. Wengine wanataka kupita, mwazuilia. March. Tusoge bere. Tusoge. Okay, kutoka hapa twende pale. Usiwe nyuma yangu. Hapana. Pitia hapa. Shiro, pita hapa. Soge pale. Si hapa. Tusoge bere. And ile kona tusoge hapa. Wazazi mnaona? Tusoge hapa. Na kwa kuwe no mwe. Tusoge hapa. Tusoge. Yes. Hii space yote ni yetu. Akikusukuma unakuja hapa. Yes. Bwana asifiwe. Ena jiko sawa, si ndio? Tudance tujatilie tu kidogo, si ndio? Tudance tu kidogo tu. Hapo tu kidogo tu. Katikati ya miungu hakuna Mungu kama wewe. Katikati ya miungu
hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. katikati ya mataifa hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. katikati ya wafalme hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. 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 kati ya miungu hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. katikati ya wafalme hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. katikati ya makanisa hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe. 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 kama wewe. Mungu kama wewe. Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa neema, Yesu wa neema, Yesu wa neema, Yesu mpendaji, Yesu mpendaji, Yesu mpenda, Yesu kubariki, Yesu kubariki, Yesu kubariki. Yes, tutasimama vile. Then about turn tuangalie pande hii. Let us appreciate wanalika wetu, mchungaji wetu. Wanalika hamjamboni. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. First and foremost, may I tell you how happy I am. Tigana na kinanda nawe. Ora hanini anini. May I tell you how happy I am to see you attend the church to praise and worship your God in such a very huge number. I thank God for you. Thank you very much. Mungu
awabariki, awatunze, awalinde na wahifadhi katika wema wake. These times are very different from our times when we were young people like you are. There were no much temptations then like there are temptations that you are facing now. The devil has become wiser now than before and is out to destroy the church of Jesus Christ. And the first strategy is the family. The devil has offended Christian families. The devil wants to destroy young people in our families. And you know, family is the foundation of every human institution. If and when the devil destroys the unit, family unit, automatically will have destroyed the church. Automatically would have destroyed the country. So, that is why I'm saying I am very, very happy to see you willingly attend the church in this very huge number. Don't listen to deceptions. The devil preached to Jesus, wanted to tempt. Indeed he tempted, but didn't succeed. Even now, the devil preaches to you, especially young people, akitaka kukuonyesha ya kwamba there is a better way other than coming to worship God in the church. There is a better life other than the life of a Christian. God has chosen you and ordained you to become a source of great blessings to your mother, great blessings to your father, great blessings to you, other siblings, brothers and sisters. God has a lot of blessings in his store for you particularly. Wanted to bless your family through you, his church through you, this country through you. Don't listen to the sermons of the devil through his agents. Wako hapa, hapa. Kikulacho kinguoni mwako. Wako hapa, agents of the devil. Tafadhali, obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother. Please listen to the advice of God through your mother. Advice of God through your father. Don't hearken to these other misguided, misleading, and so-called advice in quotes. I thank God for you. Stay put in Christian faith, even during this holiday. I love you with the love of God. Shall we stand for prayer for these young people? Let's pray. Let us close our eyes for prayer. God our Father in heaven, just like you have made us see and say, the devil is a liar. The devil is a killer. The devil is a murderer. And the devil roams around
like a ninja and a lion, seeking to devour, to kill, and to destroy young people especially. We come against every scheme of the devil to destroy our children. We refuse that in the name of Jesus. We may not be completely, absolutely able to counsel and to guide them, but you in your glory and in your mysterious ways, you who knows how to shepherd better than we as parents, as church ministers, elders, do, we commit these young people in your able hands. Even those that may be in young families, they are grooming in darkness. They may not know what really marriage entails, but you who is all knowing, dear Lord, be with them. Marriage is a forest, and people can get lost in the forest. Marriage, people, spouses can get lost in marriages. Hold them by your hand of grace, your hand of mercies, and enlighten their path. Give them spirit of courage and determination, so that, dear Lord, they can patiently wait upon your will in their marriages, even as they seek to do your will. These young children, dear Lord, we thank you because you have a lot of blessings in store for each one of them. And the devil knows this. And that is why the devil is jealousy, because he doesn't want your army to expand. Come in your Holy Spirit, through your Holy Spirit, and to the hearts of these young children, dear Lord, and in your own mysterious ways, reveal yourself unto them. Humble them in the name of Jesus. Let them be sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world. In your hands, I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Asante sana wanalika wetu, na leo gutuhigira kifidi kiu kia presentations ni P.C.E.A. Sosiani Church Choir. Karibuni wanakwaya.
Usiku na kesha
Bwana asifiwe. Tuheane hali Yesu fiu. Let us appreciate our choir once again. Idare ni hidari ya kuhoera ciana citu na tugutongorio ni our reverend. Watoto wakuja waletwe mbele. Ciana wimbo ya watoto. Sasa mambo asante salimia na tusimame kwa maombi ya watoto. Good girl. Makofi kwake. Asante sana. Nawe nisalimie. Good girl. Basi watoto wa mjamboni. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Asanteni sana. Keep studying congregations. Now, my name is James Joy. Children, what is my name? Again? James Joy. Louder. James Joy. Good. I am James Joy. Makofi kwa watoto. Yes. And I am a church minister working with the P.C.E.A. Working with the P.C.E.A. Come on. P.C.E.A. P.C.E.A. Good girl. P.C.E.A. Come on again. P.C.E.A. It means in full. Presbyterian. Say Presbyterian. Church. Say church. Say of. East Africa. Presbyterian Church of East Africa. Na mimi nina furaha kwa sababu nyinyi ni my grandchildren. Makofi kwa grandpa. Past and grandpa. So, tutaomba. Tufunge macho yetu na tuombe. Si ndio? Hebu tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kila mtoto ambaye ako hapa. Kila mtoto wa kanisa hili la P.C.E.A. Sosiani popote alipo. Umbariki unapobariki hawa. Na asante Mungu Muumba wetu kwa sababu ya wazazi wa watoto hawa. Endelea kuwapatia nguvu na uwezo wa kulea na kuchunga watoto hawa, hata kuwafundisha. Na hawa watoto wale wako shuleni, uwapatie uwezo wa kuyashika yote yale wanafundishwa na wanasoma, ndio wapite mitihani yao, na ndio wafusu, wawe wa baraka kubwa kwa wazazi wao, kwa ndugu na dada zao, kwa kanisa lako, kwa serikali hii ya Kenya na kwa ulimwengu huu. Hawa watoto wazingire na damu yako. Mwovu shetani asiwadhuru kamwe.
wanapocheza huko vijijini, hata hapo kanisani. Mwenyezi Mungu walinde na uwachunge wasipate accident yoyote. Endelea Mwenyezi Mungu kuwapatia chakula, kugharamia maisha yao. Hata hawa wadogo wengine hawana uwezo wa kujua kinachoendelea, kwa njia zako za kiajabu wazungumzie maisha mazuri na maisha tele. Endelea kubariki wazazi, endelea kuwaonekania. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, tuseme Amen. Lauda. Amen. Laudis. Amen. Thank you. God bless you. Asante. Bwana asifiwe. Asante kwa kipindi hicho. Tuguthi kinya riu ringi ria kuigua maundu maria me mbere itu, tukwanirwo ni Elder Moses. Bwana asifiwe. Baridi ni nyingi kidogo. Bwana asifiwe. Karibuni katika ibada ya leo tarehe 10 mwezi wa Disemba mwaka huu 2023, exactly 21 days to the new year, na imebaki wiki mbili tuingie siku ile Yesu alizaliwa, Christmas. Na tungetaka kukaribisha wale wote ambao tume attend hii service, na specifically tungetaka kutambua wale ambao hawaja fellowship na sisi kwa muda. Tungetaka wasimame ili tuwatambue. Mgeni yeyote ambaye hajashiriki na sisi, tuomba asimame ili kwaya watu ongoze kwa huo wimbo wa kuwakaribisha. Basi kuna watu wako huko juu, so kwaya tukiimba, na wengine walikuwa wameketi chini. Haya, wale wako karibu kwanza salimia huyo mwenye amesimama, alafu kwaya tusimame tukaribisha wageni hapa chini na pale juu. Asanteni, karibuni wageni. Kama mmekuja kushiriki na sisi hapa P.C.E.A Society Oasis of Love, tungetaka baada ya hii service, nyuma ya huu mlango mtapata ofisi iko hapo, mtapata elders ambao watawakaribisha na waingize kwa vitabu vyetu. Na kama mtashiriki kanisa ambalo mnasoma, mwende na salamu za P.C.E.A Society Oasis of Love. Leo tarehe 10 ni ile siku tumekuwa tukitarajia kwa muda, na ni ile siku tulisema ni Thanksgiving service, na tumefanya hivyo in the first service, na sasa pia hivyo ndio tutafanya kwa hii service. Kutakuwa na sifa za kushukuru, na kila district itapata baraka kutoka kwa mchungaji Reverend Jue, na tutafanya hivyo per district. Kwa hivyo tujiandae na tutafanya hivyo, na tulikubaliana kuna wale watakuja na cash, kuna wale watakuja na M-Pesa,
Kama unaweza andika check, you can still do it. Unaweza fanya pesa link na yoyote. Bora if you want any detail, the deacons are available. Watakupeleka vilivyo. Sunday ijayo kutakuwa na mambo mawili. The first thing, kutakuwa na carol service. Kwa hivyo hiyo siku itakuwa ni nyimbo nyingi za Christmas carols na itaongozwa na kwaya. Na najua wamejitayarisha vilivyo. Kitu nyingine tutakuwa nayo ni mass wedding. Tutakuwa na harusi mbili. Na hiyo tutakuwa na service mbili. Kwa hivyo wale watakuja first service wasichelewe. Ndio the next service, the second, tutaanza kawaida 10:30. Na ndio kwa sababu hiyo mambo ni mingi, tutajaribu kuharakisha. Na kwa sababu ya hayo, kuna watu wawili ambao wanafanya harusi na nitaendelea kutangaza immediately. Tangazo la kufunga ndoa section 6. Tunawatangazia kwamba Bwana Johnson Washira wa Mai, mshiriki wa Sosiani, parokia ya Sosiani na ambaye anaishi Kayole, ana kusudi la kufunga ndoa na mke wake Mary Wanjiro Mungai, mshirika wa Sosiani, parokia ya Sosiani na ambaye anaishi Kayole. Na kama Johnson na Mary wako, wasimame ili tuwatambue. Johnson is there na Mary yuko pale. Sasa tuendelee, msikize hivi. Kama kuna mtu yeyote ambaye angalikuwa na kizuizi ama habari kuhusu kizuizi cha ndoa hii, apaswa aseme wazi, na si kusema tu, afafanue wakati wowote kabla ya ndoa hii kufanyika. Kama hakuna kizuizi, hao wawili wataendelea mbele na kufunga ndoa Jumapili ijayo tarehe 17 mwezi wa Disemba mwaka huu, na ni saa 5 kamili katika hili kanisa. Mungu awabariki hao ambao wanatarajia kuandikisha na kubarikiwa katika ndoa hiyo kama ilivyo desturi ya Wakristo. Imeandikwa na mchungaji Reverend Albert Gikonyo. Na hao wawili wametupatia kadi iko hapa, na msikie mko huru kuattend both the church service and the reception. Mnaweza keti. Hilo tangazo lingine pia ni la section 6. Tunawatangazia kwamba Bwana Henry Shege Kaguru, mshirika wa kanisa la Sosiani, parokia ya Sosiani na ambaye anaishi Kayole, ana kusudi la kufunga ndoa na mke wake Immaculate Wagoi Waihenya, mshiriki wa kanisa la Sosiani, parokia ya Sosiani na ambaye anaishi Kayole. Kama Henry na Immaculate wako, wasimame ili tuwatambue. Henry yuko hapo na Immaculate Henry umefichwa na hiyo kidogo. Immaculate ako nje. Haya, sikiza sasa. Kama kuna mtu yeyote ambaye angalikuwa na kizuizi ama habari ya kuhusu kizuizi cha ndoa hii, apaswa aseme wazi na afafanue wakati wowote kabla ya ndoa hii kufanyika. Kama hakuna kizuizi, basi hao wawili wataendelea mbele na kufunga ndoa siku ya Jumapili tarehe 17 Disemba, na itakuwa saa 5 kamili katika hili kanisa. Mungu na wabariki hao ambao wanatarajia kuandikisha na kubarikiwa katika ndoa hii kama ilivyo desturi ya Wakristo. Imeandikwa na mchungaji Reverend Albert Gikonyo. Na pia hao wawili pia wametukaribisha both the church service and the reception. Karibu.
District mbili, kuna district ya Mwangaza ambaye wamepoteza member, mume wa Paris Mwangi, na mazishi iko Wednesday kule pande ya Njoro. Kufuatia hayo, Mwangaza district watapatana Umoja, house number H222, na tunakaribisha yeyote katika service, tupatane huko saa 9. Shalom district wapatane baada ya Kikuyu service bahali walikuwa wamepanga. Brigade wanaulizwa watoto watakuja kesho Monday saa 8 kamili. Tutakuwa na meza ya Bwana, hiyo inaitwa Holy Communion, na itakuwa next week. Hii wiki tunaanza, na itakuwa Friday 15th December 2023, na itakuwa saa 12 ya jioni. Friday 15th December at 6 p.m. tupatane hapa ili tushiriki meza ya Bwana. P.C.E.A. Judea wako na crusade na door to door mission ambayo inafanyika kutoka tarehe 14, that is Thursday, Friday, Saturday na ishe Sunday. Kila siku watafanya door to door, na kila siku watakuwa na crusade pale Soweto, pahali panaitwa Duka Moja. Mimi nilikuwa natangaza, ninaitwa Moses Moiro Dirango, na pia tuko na shukrani kutoka kwa familia ya Gladwell Wanjiro na familia ya Joseph Wanyinge ambao tulishikilia wakati walipoteza wanao wapenda. God bless you. Bwana asifiwe. Thank you Elder Moses na gutagathira wega guo. Na riu kuharia ngoro citu kuigua sermon yo mothe tuguthoma mathomo meri marumaniriire. Ithoma ria mbere ri kuma ibuku ria Ahibirania Hebrews 13 kuma muhari wa mbere nginya muhari wa gatatu. Tucoke turuge muhari wa 15 nginya 16. That is Hebrews chapter 13 verse 1 to 3. Then we jump to verse 15 and 16. Na tuguthomerwo ni Elder Margaret Waithira wa Nyoike. Ithoma ria keri rikuma ibuku ria Mathayo kana Matthew 25 kuma muhari wa 31 nginya muhari wa 45. That is Matthew chapter 25 verse 31 to 45. Na tuguthomerwo ni Elder Ruth wa Ngui wa Muiru. Thoma ritu ria mbere kuma Ahibirania 13 toguo mwerwo kwanjiriria kamuhari ka mbere na nginya wa ithatu, na turuge kuma 15 nginya 16. Hebrews chapter 13 verse 1 to 3 and 15 to 16. Tuthome hamwe. Karagai mwendaine na ariũ a ithe witũ, muti kanariganĩrwo nĩ gũtuga ageni, nĩ gũkorwo tondũ wa gwĩka ũguo rĩ, andũ amwe managwata araika ũgeni matekũmenya. Ririkanagai arĩa mohetwo o ta muohetwo hamwe nao, ona mũririkanage arĩa manyariragwo kuona atĩ
ona inyue mwena mĩĩrĩ ĩngĩnyarirĩka. Tũrũge 15. Gwatuĩka ũguo nĩtũgocage Ngai na ũndũ wa Jesũ tũtegũtigithĩria tarĩ igongona tũramũrutĩra, naguo nĩ ta kuuga arutagĩrwo maciaro moimĩte tũnua-inĩ twa arĩa moimbũraga rĩĩtwa rĩake, na mũtikanariganĩrwo nĩ gwĩkaga wega ona gũtanahĩra, nĩ ũndũ magongona ta macio nĩmo Ngai akenagio nĩmo. Mwathani agocwo. Mwathani Ngai aheo goci. Mwathani agocwo. Toguo merwo ithoma ritũ rĩa kerĩ rĩroima Mathayo 25 kuma hau 31 kinya 42. Mathayo 25 kuma 31 nĩ kinya 45. No tũthiĩ na mbere arĩa monete. Mathayo 25 31 to 45. Na rĩrĩ, rĩrĩa 46. 31 to 46. Na rĩrĩ, rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake, hĩndĩ ĩyo nĩ agaikarĩra gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki kĩrĩa kĩna riri, na ndũrĩrĩ ciothe nĩ ikonganio mbere yake, nake nĩ agaciamũrania o ta ũrĩa mũrĩithi amũranagia ng'ondu na mbũri. Aige ng'ondu mwena wake wa ũrĩo, no mbũri acige mwena wake wa ũmotho. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki nĩ akera arĩa marĩ mwena wake wa ũrĩo atĩrĩrĩ, ũkani inyuĩ mũrathimĩtwo nĩ awa, gwatai igai rĩa ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo gwata rĩrĩa thĩ yombirwo. Nĩ gũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũkĩhe irio, ndarĩ mũnyotu na mũkĩhe gĩa kũnyua, ndarĩ mũgendi na mũkĩndarĩrĩria kwanyu, ndarĩ njaga na mũkĩhe gĩa kwĩhumba, ndarĩ mũrwaru na mũgĩũka kũndora, ndarĩ korokoro-inĩ na mũgĩũka kũrĩ niĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩa athingu nĩ makamũcokeria mamwĩre atĩrĩ, Mwathani, nĩrĩ twakuonire wĩ mũhũtu tũgĩkũhe irio, kana wĩ mũnyotu tũgĩkũhe gĩa kũnyua? Ningĩ nĩrĩ twakuonire wĩ mũgendi tũgĩkũrarĩrĩria gwitũ, kana wĩ njaga tũgĩkũhe gĩa kwĩhumba? Na nĩrĩ twakuonire wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũgĩũka kũrĩ we? Nake mũthamaki nĩ agacokia amere, ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama, o ta ũrĩa mwekire ũmwe wa ariũ awa, ona arĩa anyinyi mũno maũndũ macio, o ũguo nĩ niĩ mwekire. Hĩndĩ ĩyo nĩ akera arĩa marĩ mwena wake wa ũmotho atĩrĩ, umai kũrĩ niĩ inyuĩ mũgwatĩtwo nĩ kĩrumi, mũthiĩ mwaki-inĩ ũtakahoreka, ũrĩa ũthondekeirwo mũcukani na araika ake. Nĩ gũkorwo ndarĩ mũhũtu na ndarĩ mũhũtu 42. Nĩ gũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũtiaheire irio, ndarĩ mũnyotu na mũtiaheire gĩa kũnyua, ndarĩ mũgendi na mũtiandarĩrĩirie kwanyu, ndarĩ njaga na mũtiaheire gĩa kwĩhumba, ndarĩ mũrwaru na ndarĩ korokoro-inĩ na mũtiokire kũndora. Hĩndĩ ĩyo onao nĩ magacokia mamũrie atĩrĩ, Mwathani, nĩrĩ twakuonire wĩ mũhũtu kana wĩ mũnyotu kana wĩ mũgendi kana wĩ njaga kana wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũtigũtungatĩre? Hĩndĩ ĩyo nĩ agacokia amere, ngũmwĩra atĩrĩ nama, o ta ũrĩa mũtekire ũmwe wa acio anyinyi mũno maũndũ macio, o ũguo nĩ niĩ mũtekire. Ya mũico 46. Nao andũ acio nĩ magathiĩ kũrĩa kũherithanagĩrio tene na tene, no rĩrĩ arĩa athingu nĩ magatonya muoyo-inĩ wa tene na tene. Mwathani arathime ciugo ciake.
Thank you muno Elder Ruth and Margaret nĩ gũtũthomera wega. Na rĩu gũthagathaga ngoro citũ nĩguo tũigue kiugo kĩrĩa mothe tũharĩrĩirie. Tũkũrũgama na igũrũ tuine rwĩmbo Jesu we ũnyendete. Praise team tuongoze. Koukongeithe witu gutire na wendo, gutire na thayu, gutire na gikeno, no maithori na ruo ruingi muno. No kuri we ni kuri wendo, ni kuri gikeno, ni kuri thayu. Nitworira hari we, nitworira hari we. Tuoye Ngai Baba uturathime na makiria utuonie uria twagiriire ni gugutungata na makiria na undu wa gucokeria ngatho uria kwagiriire na guteithagia andu aria angi makiria aria matari na kumeciragia twaririe uhoro-ini wa gucokagia ngatho kuri we ona kuri andu aria angi matuteithia nundu wa Jesu Kristo mwathani witu. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Yesu asifiwe kule juu namna gani? Yesu asifiwe huku chini. Yesu asifiwe. Asanteni sana. Jina langu ni James Njue na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Namfurahia na namshukuru kwa sababu ya kunjifunulia na akinyenda rĩrĩa itamuĩ na akinduta kama vile tuliimbiwa na wana kwaya kule. Nilikuwa nimepotea na tangaga mehia-inĩ akihonokia. Kĩrathimo kĩnene mũno
kwa sababu ni wengi ambao hawajui wamepotea. Na ndiposa Mungu atwiraga ukai kama shari ale amendu maine muthenya ungene tugakena twamona utherine. Mungu akanitafuta na akaniokoa. Isitoshe hakukoma hapo, akaniita mimi mwenye dhambi ati niwe mtumishi pamoja naye mtakatifu. Heshima kubwa sana sana. Aliye mbere na kundekera na kundeithia na kumutungata kinyagia haundi. Ono horo wa kuritaya miaka iyo ithiete riu mugwanja. Kirathimo kinene muno, tara irathimo kimwe na kimwe, na ni ukuona aria Ngai agwikite na kundeithia kurugama haha na miaka iyo na kuruga rugo. Makofi kwa Yesu. Niwe mwanakata undu wa kawaida, ti kawaida, ni wega wa Ngai. Nikio ndiroiga urogocwo urokumio wewe iguru muno. Bwana Yesu asifiwe. Anakuweo mutumia makirio ra kuigua no ene kwageire mpora matu na muthuri ora kuigua na ciana ira kuigua. Ni undu ni gwaciarirwo ira tweragwo ni mugo wa kibiro ire matona na ire na maithona. Chokeria Ngai ngatho muno ni uhoro ucio. Bwana Yesu asifiwe. Amukirai ngeithi cia mutumia wakwa. Hatukuambatana naye kwa sababu ambazo hazingeepuka. Ni amugeithirie ni mwamukira ngaithi. Ndire mugeni guku. For your information, they will tell you. They will tell you, the few that are here, that woko dugatete kuma 2001 to 2002 nudunio twagairwo yali umonja fen Sosiani Embakasi umoja na Kayole na inywe Sosiani ate eno ni Sosiani ene kanitha wa ngoroba. Sosiani ena kiwanja kineneo. Shokeria inga ingado ate eno ni Sosiani na yale kimene ndirenda guthie na mbere. Eno yale kimene Sosiani compared with umoja na Kayole na Bakazi kaka neko kali mwisho biu na kariganetie na Santi ya na Mathare. Bwana asifiwe. Tuoka gushokeria Ngai ke Ngai ngatho. And let us start from the known to unknown. Ateno ni Sosiani. I don't think ndiwe ndiro ta mukunyita inywe. Sosiani ene na ciana nyingi o. Sosiani ene na andu aingi o. Oro kumyo we iguru muno. Kiroko nyonire honorable Gaishoye haha. Gaishoye mheshimiwa kwa Sosiani. Makofi kwa Yesu. Sosiani utuko
hofu, haleluya, sifa kwake mwana kondoo Yesu, damu hii imenisafisha, utukufu kwa Yesu. Mathoma ni twathomerwo wega kuma ibuku ria Aibirania, na ndukorie ni kigiatuma tuthome Ibirania mbere ya Mathayo, niguo guthiaga ithu aria tuthomithitio uhoro wa kirikaniro. Ndiria epistle marua ta Ibirania is an epistle, ni marua moka hamwe na injiri, na Mathayo ni injiri. Injiri ni erigagia, marua makambiriria. Tuko pamoja? Marua ma Ibirania gwada kuga ma Paulo tutiono andikire Ibirania. Ibirania 13 1 to 3, then twaruga twathie 15 ginyagia 16 ria keri, na niro injiri. Ona muthiaga Katholiki mukona injiri neo mwisho. Are you there? Na makaruga mainjiri egekatia egithomo. Ona ithie ni twagiriwo kuruga magainjiri egithomo. Bwana Yesu asifiwe. Injiri ni Mathayo 25 31 to 46. Now na kiugo gia gututongoria, kiugo gia gututongoria ngaite monene ati onaga kanendera amenya. Makofi kwa Yesu. These seeming simple things are miracles from God. Ni othe mange hotogo alafu sokeria ngai gatho. Then kiugo gia gutongoria gikoiga tiri ni Paulo urariria athuria kanitha a Efeso akimoigira uhoro. Riu haha 35 aramera tiri maundu-ini mothe ninde muonetie ati mwaruta wira na kio ta uria nie ndutite, no nginya muteithagia aria matari na hinya, mukiririkanaga ciugo cia Mwathani Jesu ati kuheana ni kwega kuri kuheo. Kiu nikio kiugo gia gututongoria. It is more blessed to give than to receive. Na topic ya mahujio maya sermon ndameta generosity, otugi kana tiguo, kindness, mundu mumatha, mundu muheani kana tiguo, tike koyo kiu generosity. Kamau ni mumando kana ni mumake yeni ni muheani ni mutugi. Are you there? Kiu nikio kiugo gigututongoria, na twerwo tiri it is more blessed to give than to receive. Kuheoli
nĩ kwega mũno nĩ ũndũ rĩrĩa wateithia wahe mũndũ tarĩ mũndũ ũcio nĩ akenaga mũno na agacokeria Ngai ngatho na nĩguo twĩtĩtwo nĩgetha tũcarie andũ a gũcokeria Ngai ngatho rĩrĩa wateithia mũndũ nĩ wĩra wa Ngai waruta kũheo nĩ kwega no rĩ nĩguo kũheana nĩ kwega makĩria. Bwana Yesu asifiwe. Na ngũheana mbica ya iria ikuo. What does Kikuyu fashion call the Dead Sea? The Dead Sea, iria ikuo mwena wa Israeli. Na Ngai nĩ mwega mũno nĩ ũndũ 2006 nĩandeithirie ngĩthiĩ iria ikuo Dead Sea na ngĩthambĩra maĩ maritũ mũno na mena chumbe mũru mũno. Rĩu iria rĩrĩ rĩtagwo iria ikuo nĩkĩ? Nĩ ũndũ rĩ the Dead Sea nĩ heagwo maĩ nĩ njũĩ nyingĩ mũno, tributaries nyingĩ mũno ikeonoreria iria ikuo the Dead Sea. No iria rĩrĩ rĩo rĩaheo rĩ rĩtiheanaga. It has no distributaries. It doesn't distribute the water that is contributed to it. Are you there? Rĩo no gwĩka atĩa? No kũiga. Onawe ũngĩkorwo no kũrĩa ndũrathiĩ kĩoro, ũngĩkorwo no kũnyua ndũrathiĩ kĩoro, ũhoro ũcio no kwagĩra ithe ndũgũkua. Nĩkĩo rĩtirwo iria ikuo nĩ ũndũ rĩo no kũrĩa na rĩtirathiĩ kĩoro, rĩtiraheana, no kũnyua na rĩtiraheana. Mĩgogo ya mĩtĩ yoka rĩ ĩkabuthĩra kũu, cimba cia ngui na cia andũ na cia nyamũ rĩ ikabuthĩra kũu. Maĩ ma iria rĩrĩ rĩ nĩ marũrũ, ti maĩ mega, matingĩnyuĩka ona ndũngĩrĩma namo, matingĩnyuĩka nĩ andũ, matingĩnyuĩka nĩ nyamũ. It is still, it is intended at its container, the sea. Bwana Yesu asifiwe. Nĩrĩo rĩtagwo the Dead Sea. Twerwo tĩrĩ nĩ kiugo kĩa Ngai atĩ kũheana we iria rĩrĩ nĩ kwega kũrĩ kũheo. Nĩ ũndũ ũngĩkorwo rĩheanaga rĩ, that act of distributing will refresh its waters. Are you there? No, nĩ ũndũ rĩtiheanaga rĩ, maĩ macio makabutha magatuĩka still, matingĩ teithia nyamũ kana mũndũ. Nĩ kũrĩ andũ wĩra wao o no kũheo no matiheanaga. Nĩ kũrĩ andũ mahana iria
ikuo ndendisi kamurio to gukoro iria ikuo na undu tuikaranetie nawe. Are you there? Ate nduheanaga nigukariha ona gwoka kanitha-ini ndungiheana ona andu ageni magucerera mucii ndungimarugira cai na thoni nene muno na undu ukurega kumarugira cai paketi ya iria ikiondo-ini mokite nayo kimundu giki giteciragia kuri andu mahana ta iria ikuo makaga kumenya ati kuheana ni kwega kuri kuheo. You see, vinwa kuheo ri ulio kuheo ri ni akenaga na narathimagwo no ulio kuheana ni akenaga na narathimagwo na agatuika akagia na thayo ndio kana wanaheana uigue ni waiganira. You are fulfilled. Are you there? Na leo uina roho mwega. You are refreshed mentally, spiritually, psychologically, socially. Ukaigua there is that fulfillment. Ni undu noa heana. Are you there? Lakini si kuheana kwa kusurutishwa. Ni kuheana ukijipendea wewe mwenyewe. Are you there? Ngai ni arathimaga andu aria. God blesses a cheerful giver. Are you there? Usingoje usurutishwe kuheana. Yes. Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. Ibrania 13:16. Heanaga nundu uhoro wa kuheana ni ukenagia Ngai. Githĩ ti inyuĩ mugaga rĩrĩa waheana nĩkĩ weka Ngai? Nĩ wamũtuma kĩ? Wĩra nĩ kũmũkombithia weka atĩa? Nĩ ũrĩ heo. Are you there? Nĩ ũrĩ heo nyingĩ nĩ ũndũ wa gwĩka atĩa? Kuheana. Na gĩgethũtwo kĩgongona. It is a sacrifice. Tiko kuheana nĩ ũndũ ũrĩ nacio cia gũkũigana na cia kũigana mũtumia waku na mũthuri waku na ciana cianyu na aciari anyu. No Ngai ũrĩa arakwĩra nĩ tĩrĩ tiga gũtuĩka no kwĩhobothera we. Teithia mũndũ mũthĩni, teithia mwana mũthĩni. Kwanza Krismasi ĩno gũtikagie mũndũ ũkũiganĩra na ũndũ wawe kũrĩa na kũnyua na mũtumia na ciana na mũthuri na ciana atĩ mũrĩ. God bless you even as you feast. Lakini look outside the box. Think outside the box. Think outside your family. Wone mũtũũri ũcio ũtarĩ na gĩa kũrĩa, ũtarĩ na gĩa kũnyua, ũtarĩ na gĩa kwĩhumba. Nake rĩ nĩ ũndũ nĩ mwana wa Ngai ũciarĩtwo nĩ Ngai o tawe ũmũhe. Tũrathimĩtwo nĩgetha tũtuĩke a kũrathimithia arĩa matarĩ. Na nĩkĩo wonaga Ngai nĩ akũrathima. Nowe warathimwo rĩ ndũrahĩtũkia irathimo cia Ngai kũrĩ arĩa angĩ na nĩguo arenda Ngai ũrathimithia. Ũkaigua mũndũ nĩ ahara.
Eni ni ondo nawe ndorahetokia irathimo ciao cia Ngai. Mundu ni aiwo ni ondo nake ndarahetokia ke. That may not be the principle. Are you there? But the fact is, riria Ngai yakuhe expectation ni ati na woheane. Are you there? Ni wegai enda mundu uria ungi no komea ni iria itune ndirariria ikuo ni the Dead Sea. Enda mundu uria ungi ota uria weyendete we. That means nigetha uhote kwenda mundu ri ni lazima onawe umenye kwenda. Are you there? Lakini ti kwehothera. Are you there? Twathie theinwa nyamu eno etagwa cabinet anguo nguo ciorete kou ona ndo kagira nake wewe iria ikuo wendendi see share pass God's blessings to other people. Nalira wateithia mundu ri ona ndugeterere akwire thank you. Are you there? Ngai ni akwirire thank you tayari. No ndugikecirie Ngai agukwira thank you kana agukurathima ni undu akuheana na maundu maria we ureciria nimo agukurathima namo. Acha Ngai ni muge gukira we. Kwa mfano no hoe Ngai akue ngari pick up ni ile kuwa muno mutikejera mundu gwetwa ile chia taichi chia nini Toyota. Are you there? Ona kwa pick up ona kwa keha Isuzu. Makofi kwa Yesu. Are you there? Ngai he Isuzu ngai he ke ngai yakorore akwone ngoko Isuzu we ndo tohoro amaguta ma Isuzu ndo tanana spare parts cia Isuzu instead ngoko he wheelbarrow kana mukokoteni woga toraga nie ndao ile Ngai dada mimete ndacoketie mahoya. I am telling you, tenda wema nenda chako. Ngai nuoka ukamenya warikia kuruta wira wake uria kwagiriire uria gukurathima we. Hata kugugitira kana gaka. Are you there? Katikagie ihu. Are you there? Hata kugitira kana gaka. Katigatueke nika ndawa za kulevya. Are you there? Nawe otoire wetagerera Isuzu kwenda no oheiro mother nai Zuzu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiroiga ati it is more blessed to give than to receive. Warathimwo ni Ngai ri twika kirathimo kuri andu ari angi kuri karwimbo karainu ni karariganira na ndina ko guku ngari-ini ino yakwa ka mundu wokire Nairobi agitura Mathare akihingura ka kioziki Mathare aigaga mugate na iria. Are you there? Akiona gachokora gokaga hau. Can you remember that? Gachokora gokaga hau na niondo ni atarira irathimo akiona uria Ngai amurathimite kuma rirokire Mathare ake promote akihingura ga kioski riria riothe ona gachokora kouri noke mugatana na iria. Bwana Yesu asifiwe. Ona riria customers me raini hahari we ona gachokora na gachokora gakagatiaragia ni rwimbo we noko heana mugatana ke na iria. Are you there? Mundu yakoiga ni acokire akirwara muno na akehinga karuka kau na agethie mucie
ageterere gikuo nore nĩ acokire nũndũ kanyũmba gake ka mathare nĩ atigĩte indo gatanda karĩa nakĩ na indo agĩũka kũgĩra arehetwo nĩ mũndũ wa ngari kachokora karĩa rĩ gakĩmuona gakĩandĩka ũtũire kũ na ndũire ngũcaragia nakĩ kakĩmwĩra niĩ nĩ ndarwarire rĩu ndĩrerwo thiĩ India na ndire mbia gachokora karĩa rĩ gakĩoya nyamũ iria makuaga kumbe gachokora nĩ gathire gũchokora na gũkũ siwenji kona kĩratathi na kĩratathi gĩkĩkona kĩiyũire mbia to nyingĩ mũno gakĩitha ona nĩ kĩranunga rĩrĩa aiguire mũratawe nĩ arwarire na amũrora atĩ na ndarĩ na mbia cia gũthiĩ thibitarĩ India akĩruta kĩamo kĩrĩa akĩhe mũratawe mbia icio nĩcio ciatũmire mũndũ ũyũ athiĩ India agĩteithio nĩ mũgate na iria. It is more blessed to give than to receive. Na ndukoige atĩ we ndũrĩ na kĩndũ gĩa kũneana ndũngĩaga kau kanini mũgate na iria kau kanini nĩko kũheana na Ngai agũkũhe mũno. Nĩanire illustration kĩroko haha twatungataga kũrĩa Kangaita Parish ya Nyeri kuma 1988 nginyagia 1994 twaikaraga ithe Kahuno thage-inĩ nĩkuo twakomboreretwo nyũmba. Ndaheo assignment ya kũhunjia kũndũ gwĩtagwo gĩa Kanja. Indi no kĩũmanĩte mũno December nĩkĩ gĩtũmaga December hano na January kũmanĩte tũtirĩ noki no rĩ tũgĩcaria transport ya gũthiĩ na tũgĩthiĩ gĩtigara thĩinĩ wa transport ĩyo gĩtigara kĩbaũ no 200 kĩbaũ tũgĩkinya na tũkĩhunjia Ngai agĩndeithia andũ makĩhonoka reke twakinya hĩndĩ ya kũhotha rĩ rĩu ngĩrora my wife agĩciria rĩu ndĩrenda kũruta kĩbaũ kĩrĩkũ akĩmenya nĩ twathira agĩũka hau mbere no kũmenya tũtirĩ na tĩrazima tũheo tĩrazima tũ appreciate kĩmũria rĩu rĩ ona twage kũheo rĩ kĩbaũ gĩkĩrĩ no gĩtũkinyie Nyeri kũu kũngĩ rĩ tũgathiĩ nakĩ reke ngeana. Sure enough my wife nĩ ta oĩ atĩ twarĩkia kũhunjia rĩ rĩrĩa tũgĩthiĩ kũrĩa first rĩ nakĩ tũkĩrwo umagario-inĩ chairman arĩ mũtumia rĩu tũkumagario rĩ we are expecting stage hau na mbathi ĩgĩũkani mbathi yoke ĩkĩrũgama my wife akĩndora ũguo kĩmwĩra ingĩra rĩu tũraingĩra atĩa rĩu ingĩra we na akĩingĩra na niĩ rĩ kĩingĩra reluctant rĩ wagĩthiĩ gatigarĩte kĩmwe agĩthiĩ na kũrĩa thutha biũ nĩkuo gĩtĩ kĩarĩ na niĩ ngĩtigwo haha nyitĩte mũchuma atĩa na ũndũ nyitĩte mũchuma na ndiramenya nĩ mũchuma nyitĩte nĩ gũthithina ndĩrathithina nĩ ũndũ rĩu conductor nake nĩ arathiũrũrũka akĩoyaga tirati etagwo kĩbĩa na ndiramũrora ũguo ngĩthithina agĩũka akĩnguhĩrĩria rĩu niĩ ndecirĩtie atĩrĩ ngũmwĩra tamba ũthiĩ no rĩ ndĩ hakuhĩ kuga tamba ũthiĩ rĩ ngĩrwo mũtungatĩri njũĩ nĩ mũndũ wĩna kũu nĩ ndakũgeithia ndũkarĩhe nĩ ndakũrĩhĩra we na nyina akĩnyua
Bwana Yesu asifiwe. And it is more blessed to give than to receive. Kavao karia tuona gatinge tuguna niko gato kinyanyere mwathari agocwo na mundu uyu rato kinyanyere ndaramenya tutire tacia kuma nyere nginyagia ithe kauno ndaramenya gukinyanyere oguo ri tokuma ri kuri ngari yetagwo ithe kauno na ngari yo ndereba etagwo muriithi conductor ndiraririkana ritwa very good man na ni atuikire bishop conductor wa P.C.E.A independent si conductor konyona ri akiwa mutungatiri na nyina akenywa o mothe free ke hakuna kuliha makofi kwa Yesu. It is more blessed to give than to receive. Ndokoiye ndole nambia cia guteithia mundu uri ungi cia kuruta etagwo atia ino twoyagira haha tithe cia gutaithi. Are you there? Ndokoiye ndole kaukanini we nako kaneane. And after all, Gaidi, did yaro igoru take chunje gia ikomiri. Ndaro igoru te kuma kole trilioni eriotari, bilioni eriotari, thousands eriotari, hundreds eriotari. Aloiga oeane na kuma kole kabao kale awe nako. Although ni ndiaru dire 10% ya kebaone 20 cents ni ndayanire yothe tadwa Macedonia na kenga yake ciothe tugekinya ile kahuno reure nundu tutiare ngari endio tumete kora yuto gekinya haha ti undu wa hinya witu nundu wa hinya wa Ngai. Makofi kwa Yesu. Atire niende na Isuzu haha ni na kiria dahe irone kanitha wa Kangaita kigeretie muno ni maithikiri nake ni mutumia wa Honorable Kanyiwa Ithaka niwe wagurite maithikiri iyo. Makofi kwa Yesu. Atenenie Purando neno moyo ndatwarithagia Purando ona utiwe kadare yakwa ndachoka mukiuma moikia maitho. Bwana Yesu asifiwe. Tumete kuraihu tugekinya haha ndukoigie ndukurutira Ngai nyondo nduri kewe na kiori na ti lazima gituike ni monetary for your information. Tigitu lazima gituike no mbia ona no arute othambagie kanitha uyu no urute wironge wa kanitha. Are you there? Ona guteithia mundu ri tombia ona kumwariria kumuhekerera tuko pamoja ciana ici nundu nacio toria ndoiga haha ngiowera wanarika ciana ihithukitwo ni ngoma amwe. We have depressed children in our houses. Depressed in girls and depressed in boys. Nyondo malona ne magigi muno. But you are too busy doing nothing to think about your daughter, to think about your son. Mutike mwaririe na kino mwire. Kutire maondo jogu mwana wakwa. Ona makekat manene ati ona manene. Nyondo tutoro na tunini. Kole wene manene muno. Are you there? Okamwera mwana wakwa umereria. Na wathie ndukaini, anawathie supermarket, onawathie petrol station. Kana kaukara kuhe petro. Kana kaukara kuhenderia ngwire. Ononge kalolari, karinge kete muno. Nundwa kunoga, katikaragathe, na nundu kutire kendo kare na kyo gya kuria. Kahe
Kahe, are you there? Negoni na kenywa, my wife was a teacher before she retired. Athomithagia muno, very committed, very good teacher. Na keheo geranwa nyingi muno nundu wa kuthomithia. Aigaga riria nguthomithia twana twene mwathani ri, nawe thomithagia twakwa. Mwana witu athie India. Aikara kuo muno na twatuika concerned. Twahoyaga tukoiga ngathi uguo ngona mundu mwana muthini onarika uyu titoria wakwa mwathani ni undu ndio uria arakoma wakwa India ri anandire ndathie India ri ndio uria ari aki ngeteithia yari nawe teithagia wakwa na muteithia. Bwana Yesu asifiwe. It is more blessed to give than to receive. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels. Ni kwari na muthamaki mari na ndugu endio na ngai, na ni undu woguo muthamaki agekena na akira ngai ni ngwenda guguthinjira. Ngai akimwira, okay, well, good, I want to throw a big luncheon unto you. Muthenya fulani ri thaa mugwanja kamiri ri ugoka. Mundu agithia akiruga iruga inene muno na andu ni mokire no ndaimbaga andu acio wetereire ke muthamaki. Are you there? Aya ni mone ati we ari urata nao na muthamaki. Thaa thita na nuthu no sign ya mulata wengai. Thaa mugwanja no sign. Thaa inyanya no sign. Thaa ikomi no sign. Thaa ikomi nemwe no sign. Mundu uria akira andu riu ri riai nundu mugeni wakwa ni akatia ni agaguka makuri ari later in the course of time ngai magichemania na muthamaki umurata wake. Athomeirwo ngai kuthomerwo. Ngai wewe mwamaheni muno. Wamaheni twatuire nini tukiuga ugoka thaa mugwanja ngithenja ndegwa nake ugituma ngigya thara thiena kou. Ngai akimwira tafadhali let's go slow. Niĩ ndihenanagia ndokire otha icho woigaga nuonire mundu tubana ndebe wokire agithuaga akamatatetie idogo ukiatha thigari ciaku ci muingate ni niĩ waingatire. Bwana Yesu asifiwe. Mundu ucio aigua uguo ri akiringikae nundu etereire ke. Now riria tugana nundu in doing so ni ugutuga ngai na tukerwo ririkana aria mari prison. Tuthie riu Mathayo 25. Mathayo 25 ri ni mbica ya muturire, description of what the final judgment will be like. Niona ya malero tere inyuere tonya yothamaki wa iguru muture mukenaga nondo ndare mohotu mukehere akuria ndare munyotu mukehere akunywa ndiare nguo mukehumba ndare murwaru mugioka kunyona ndare njera mugioka kunyona. Mwathani kayore henania niri twokire twakuonire wenjaga we tugikuheke akemera riria mwateithirie mundu uria wabatarite na mwathie kuona mundu njera ende ri nenie mwateithirie. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ondu na ciori mburi na ciori ikerwo guo na inywe tonyai ithiroro mwakine wa tene na tene niki makerwo ndare njaga mutiaheire nguo ndare muhutu mutiaheire niki mwathani kayo rato urorera mani riria minywe mwagire guteithia mundu mwana riria mwana mokire na mwana waku ke mwana na muiretu
okeinga toyo na ndwa muheire gya korea ningai waigatire ona inywe ciana, even you children, please. There is a clip going in the social media. No, it's in the TV. Two girls. One girl, I think they are advertising a brand of bread. They kule kale na kakuete ka box. Na kule na kamugate ka hake tuombata wega muno. Kaka kaangele kamulata wake katile na kedu. No kaka kale na kiole koheiro ni nyinali. Kake ingula. Nani kalona mulata wake ndale? Kendu. Kake oyo mulata wake lilonile ne kaingula le. Agechokia. Na oyo wa ingula le akemuhe. Kaile tukakakayo kagikena na kagikena. Even you children, you can give. Yes, look around where you are, your friends, and if you see a deserving case, if you see a needy case, mulete kwa mama yako, mulete kwa baba yako, nawe akiletwa embrace nengai wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Nokere ikarathi na karie na kanywe na kahuruke. God does not work in isolation. God works through people who have accepted to be used and have been given themselves to be used by God. And inywe mulelwa mulute tithe atendire mweke offerings atendire nekabao karia nokondire nako mweke ona atendire mweke meako negwaka togwaka deino aletwa na Yesu Kristo. Nondo, we are blessed to be a blessing to others. Be generous even to your relatives. Yes, your relative. Muteirie nekolito no muteirie wetenda mema wende zako. God does not serve in isolation. Tabitha agotumira andu atumiale ange toguo nake arathimirwo ni Ngai nginyagia kiriukio. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Maundu ni matatu. Wa mbere, it is more blessed to give than undu wa keri, we are blessed to be a blessing. Undu wa gatatu, God does not work in isolation. Maundu ni maigana. Tumebarikiwa. Thank you mchungaji so much. Ni watu rathima na kiugo kiu, especially this season ya December, tukorwo tuli a blessing, tutikahane the Dead Sea. Tuthiite wega ihinda riri ni ya kugoca Ngai na indo citu, na tugutongorio ni Elder Joy. Bwana asifiwe. Tuguthie na haraka ni tondu wa mathaa, tukwanjĩrĩria na tithe fungu la 10. Twarikia iria ciĩngĩ ciothe tukuruta hamwe ta Thanksgiving na tukuruta na district. Koguo tweta district meguka uria mevangite. It will not take long, 1-2 minutes at most. Makarathimo ni mutungatiri alafu tugeta acio angi. So aria mena gicunjĩ gĩa 10 moke. Praise and worship tafadhali mujitayarishe na microphones. Praise and worship mujitayarishe tafadhali. Aria mena gicunjĩ gĩa 10 moke. We will be very fast, tuguthia haraka muno. Gicunjĩ gĩa 10 tithers na wale wametuma katika pembero zetu pia waje. Tithers mara ya kwanza. Pia wale wametuma katika pembel
Wale wametuma katika pembelo hiyo wiki yote pia wanje. Kanisa tusimame. Kanisa tusimame, mchungaji. Eto hoy. Let us pray. Nitũcokeria ngatho ithe witũ nĩ ũndũ wa ndungata ici ciaku ũhotithĩtie kũririkana na kwenda kũhingia commandment yaku atĩ tũrehe na tũrehage gĩcunjĩ gĩa 10 kanitha-inĩ, na tweka ũguo rĩ tutapata mibaraka ambayo umetuwekea, na sio mibaraka kulingana na vile sisi tunawaza, ni kulingana na wewe, vile wewe kupitia hekima yako unaona inahitajika tubarikiwe. Aya ile witu uhoro wa kumeguliria na kumahotithia guka na kutenga hizi kutoka zile zingine zote mare ichi kanitha-inĩ waku ni undu niguo umathite riria mararuta wira waku ri nawe rutaga mawira mao, riria ithe witu marahingia yathani riaku ri nawe marathimage, ti kuringana na uria o makwenda no kuringana na uria we ukwenda. Turekere wĩia witu nigetha twĩtĩkĩrĩke niwe. Na sasa na wakabidhi mikononi mwako, na kwa sababu unajua udhaifu wao, nguvu zao, unajua mahitaji yao, address their real life situations. Those that need healing, heal. Those that need comfort, comfort them. Those that need hope, give them hope. Those that need prosperity in all ways, in health and in their business, says prosper them. Those that have truant children, dear Lord, you who changed Saul to Paul, change them into very responsible children who will take over the leadership of their family and carry it on with a lot of responsibility. I speak increase, prosperity, promotion unto each one of them. And those who will be engaged in expending this money, dear Lord, finances, give them that spirit of wisdom and obedience so that they can put it where it is required for their blessings and the blessing of your church. In Jesus' name we pray. Praise and worship. Kaimwa ikarathe. Kwa sianyana na siaika joria kayoro kagera niveitania ndigeri ganero usoka wadirikaneire kugane wega imalali wangai neodirikanite nikionyenda soka kugane wega. Msikae chini, praise and worship, msikae chini. Tutaanza na district yangu Central. From Central tutaenda Bahati, from Bahati Baraka, from Baraka Busala. Nimesoma district ine, Bahati, Baraka, then
busara. Central District wakuje, ndio tutaanza na wao. Nitakuwa na wajulisha in advance ndio watu wao wamejitayarisha. Central Treasurer ako wapi? Na Deacons tukuje Central. Tunapanga hapa, tunakuja hapa, mnakuja hapa. Manaina na Maria. Pagela hili hivyo. Imanyithia giaku, ndore waroria, utiona koke, ogwodia na tweka, bibia halewa, ndiriganiro, ucoka, wadirikaneira, ugane wega, Imanueli wa Ngai, nĩũririkanĩte, nĩkĩo nĩngacoka, ugane wega, gĩtũngano gĩkĩ gĩakwa na baba, gagĩtireretwa, gĩgĩta Shilo, ane oriri, wakwa oimire, mĩtheko yakwa ĩmire andũ othe, ndĩrigĩriganĩrwo, ũcoka wandirikaneire, ugane wega, Imanueli wa Ngai, nĩũndirikanĩte, nĩkĩo niĩ ndacoka, ugane wega. Watumishi wako, watumishi wenzetu wa Central Elder District, si bure uliwaokoa na kuwaita na kuwatuma katika Central District. Una sababu, na sababu ni kukutumikia wao, wakutumikia kwa uaminifu kupitia nyadhifa zote ambazo umewapatia. Tusamehe dhambi zetu ndio tukubalike mbele yako, na asante kwa yote mema ambayo umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako wakiwa katika Central District. Endelea kuwabariki, endelea kuwaongoza. May your face continue to shine upon them. May they live to experience great breakthroughs and great miracles in their lives, and in the lives of their beloved ones, in the lives of their businesses. Dear Lord, this year be on. Prosper them in health and in everything that they do in this life, unto your glory. May their children grow to become sources of great blessings, not only to their respective families, but to your church, to this country, and to the world at large. In your hands, I commit them and commit their all. Favor, I speak unto them. In Jesus' name we pray. Amen. Tusimame. Roda Kimani, come here. Roda Kimani, utanisaidia. Mtaanza upande huu, mweke mkisalimia mchungaji. Ni district moja hii? Ona ikubwa namna gani? Ukiweka wakimsalimia wakienda hivyo. Jeni hivi tukienda hivyo, kisalimia mchungaji haraka haraka. Tuanze wapi? Hapa. Haya. Endelea, tuendelee. God bless you. Tuendelee. Bahati wajitayarishe, tuendelee. Praise and worship, tuendelee. God bless you. 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 Amira moya kanwa kakakwa, udoire shureta kaotana, ewaka wakunesho kotanile. Wasigimana neoteka nozeri,
makinya makoma igete araya tugosagire rwaro indiro iga. Thank you. Mchungaji, tuko na mmoja wetu walikuja mtoto wao, a brother, mama yake, mtoto wake, brother yake ni mgonjwa na mamake, yes. Mamake alikuja tukamchagia hapa na wako na shukrani juu wameona Mungu. Mtoto na mama hawakuweza kuja leo juu ameenda hospitali, amerudisha mtoto hospitali leo. We thank God. Nilikuwa nataka upokee hiyo na pia uombee huyo mtoto. Jina lako ni? If you can. Gracious God, our Father in heaven, this that Mary has brought into your house, it's a token of appreciation for the miracle that you performed before their eyes. Thank you, Jesus. Continue to rain showers of blessings unto this family. Yes, you used to heal when you are here physically, and even to raise up dead people. Even now, through your Holy Spirit, you are able to heal and even to raise from the dead. Dear Lord, bless his name, the name of Samuel. Wherever he is, stretch out your hand of healing and heal him, because Samuel's sorrow is the sorrow of every member of that family. Samuel's joy is the joy of every member of that family. In healing and blessing Samuel, you will have healed and blessed every member in that family, dear Lord. Continue to work out miracles in this family. And even the representative, Mary, continue to bless her at various points of need. In Jesus' name we pray. Amen. Bahati to come over. Mary. Bahati to come over. Bahati tuharakisha tafadhali. Watu wakichelewa nitaita the next district. Bahati followed by Baraka. Israeli makinyotokera Yaruba chuka Musa kahudika Maodo mayano kinane keke Wasikimana neoteka goderi Makinya makoma igete arayai Uwasagira rwala inero iga Wale wana uwezo wa kupiga magoti upige, ikiwa una watu wakifika wanapiga magoti ndio tuende haraka. Okay. After baraka kanisani wajitayarishe after baraka. Shukrani Mwenyezi Mungu kwa hawa watumishi wako wa Bahati District. Kwanza kuwaokoa, pili kuwaita wawe wafanyikazi pamoja nawe heshima, na tatu Mwenyezi Mungu kwa vile umewawezesha kukutumikia iwapasavyo, kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako tangu waite. Pale wamekukosea kwa vyovyote vile, Mungu wa rehema wa neema wasamehe. Na sasa na wakabidhi mikononi mwako. Wabariki Mwenyezi Mungu, mimina baraka zako katika miili yao na roho zao, nyumba zao Mwenyezi Mungu. Prosper them in health and in everything that they do in your name.
I speak increase, promotion, and prosperity unto each one of them. May their children grow to become great sources of great blessings to their families, this country, to your church, and to the world at large. May their families be saturated with your blessings. In your hands, I commit them and commit their hour. In Jesus' name we pray. Amen. Baraka wawe wanajitayarisha. Yes, Bahati. Kimani kuja hapa. Kimani kuja hapa. Mkuja mkienda hivi. God bless you. Mkienda hivi. Hivi mkienda hivi. God bless you. God bless you. God bless you. Baraka wakuwa wanakuja. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Baraka tunawahitaji hapa. God bless you. God bless you. Thank you, sir. God bless you. Studio Pembel. Studio Pembel. Studio Pembel. God bless you. Makinyama koma igete haraya uwasagire rora indero higa. Tumeagiri watu wakikuja wanapiga magoti. Kanisani tuprepare. Kanisani tuprepare. Israeli makinyo tokera. Pero bajuka musaka udeka. Na tuombe. Tuombe. Mwenyezi Mungu, hawa watumishi wako, the act of kneeling before you, not before us, not before anybody else, but kneeling before you, it's a symbol of submission, that they have submitted their everything to you, including their lives. Forgive every one of us our sins so that we're acceptable before thee. Thank you for the gift of life, for the gift of salvation, and for the gift of calling. Kuwaita wawe watumishi pamoja nawe, wewe mtakatifu, na sisi wenye dhambi, ni heshima kubwa sana. Let them, and let us so not betray your trust and confidence in us, dear Lord, that you have honored us this much. Enable us also to honor you by being faithful to your service. Bless us and bless each one of them at their various points of need. Bless their children and all their beloved ones. Bless the work of their hands. I speak increase, promotion, and prosperity unto each one of them. Their children, let them become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Eroda Kalaja. Yes. Ndio tuende vizuri. Kiondo, anakuja hapa. kiko wapi? Ndio wale wengine walikuja hivi. Kuja pande hii Eroda. Kiondo. Thank you. Wakinini hapo. Ule anaanza hivi, ndio mwende hivi. Toke hivi. Kanisani wao wanajitayarisha. Kanisani waanze kukuja. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Kanisani waanze kukuja. God bless you. Hey. God bless you. God bless you. God bless you. Nayona wendo waku. Thank you God. Siaku nyingi. Na kwamba raria na dagosari tole aku. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Nenda yona wendo waku.
Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ Ngai, thengiũ Ngai. Ndirĩ kĩndũ ona kĩngĩhota gũkũhe, tondũ nĩngegetio nĩ wendo waku. Ndĩnyihĩtie Mwathi nĩguo ngwambararie, ngũnenehie Mwathi no tũgĩ. Thengiũ, thengiũ Ngai nĩ thayo na wendo waku. Thengiũ Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengiũ Ngai, thengiũ Ngai. Ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku, ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku. Busara wajitayarishe, busara wajitayarishe. Gĩkombe kĩa ũhonokio, nawe mawĩko marĩa ũnjĩkĩire. Ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku, ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku. No njoire gĩkombe kĩa ũhonokio, nawe mawĩko marĩa ũnjĩkĩire. Asante Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hawa watumishi wako wa elder kutoka elder district ya kanisani. Asante kwa kuwaita wawe watumishi pamoja nawe katika kazi yako takatifu, na asante kwa yote mema ambao umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako tangu uwaite na uwatume kukutumikia kanisani elder district. Tusamehe dhambi zetu ndio tukubalike mbele yako. Endelea kuwafanikisha katika kila jambo na katika kila hali. Wao, wazazi, husbands and wives, their children, and all their beloved ones, dear Lord. I speak increased promotion and prosperity unto each one of them. May their families be filled with the joy. May they live to experience great breakthroughs and miracles in their lives this year and beyond. Bless the works of their hands. Watoto wao Mwenyezi Mungu wapatie uwezo wa kuyashika, kuyaelewa yale wanasoma na wanafundishwa, wapite mitihani na wawe wa baraka kubwa katika jamii zao, kanisa lako, nchi hii na ulimwengu huu. Na wakabidhi mikononi mwako, waonekanie katika kila jambo na katika kila hali, na ni katika jina safi la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. 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 Elder kanisani. Yes. Elder Gladys. Yes. Wapi Busala wawe wanakuja. Kiondoke hao. Busala wawe wanakuja. Busala wakuje. God bless you. God bless you. God bless you. Busala, God busala. God bless you. Busala watafuatwa. God bless you. God bless you. God bless you. Mudhaiga nao wao wanajitayarisha. Busala then Mudhaiga. Nokaigua mũgambo kiuga nĩ ũnyitĩte guoko, mũhonokia wa Isiraeli wĩ hamwe. Nĩũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku, nĩũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere yaku.
Asante Mwenyezi Mungu kwa hawa watumishi wako, watumishi wenzetu, Wakristo wenzetu kutoka Busara District, kuwaita, kuwaokoa na kuwatuma katika district hii. Hiyo ni heshima kubwa sana sana. Endelea kuwaangazia uso wako Mwenyezi Mungu, endelea watunikia baraka zako ambazo hazina kipimo. Sisi zote pamoja na wao tusamehe dhambi zetu, ndio tukubalike mbele yako. Asante kwa yote mema ambayo wamekutendea. Wanapofanya kazi yako, nawe uwe unafanya kazi yao. I speak increase, promotion, prosperity unto them, dear Lord. Prosper them in all ways, every human aspect of life. May their children become sources of great blessings to their respective families, to your church, to this country, and to the world at large. In your hands, I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Mudhaiga wajitayarishe. Mudhaiga wawe wanakuja. Umesema amen. Mudhaiga wawe pale. Mwangaza wajitayarishe. After Mudhaiga, mwangaza wajitayarishe. Asante Mwenyezi Mungu kwa watumishi wenzetu, watumishi wako hawa kutoka Mudhaiga Elder District. Tangu uwaite, wamechangia katika ufanisi wa kanisa lako kupitia kazi zote walikuwa wakifanya na wamekuwa wakifanya katika Mudhaiga Elder District. Pale wamekukosea kwa vyovyote vile, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, wasamehe pamoja nasi. Na sasa na wakabidhi mikononi mwako. Wewe ambaye umekuwa pamoja na wao, uko na wao kwa imani, tunakushukuru kwa sababu utaendelea kuwa pamoja na wao. I speak increase, promotion, prosperity unto each one of them. Bless each one of them at one point of need. May your face continue to shine upon them. May their children become sources of great blessings to their families, to this church, to their country, to this nation, and to the world at large. In your hands, I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Mwangaza waje, Mwangaza watafuatwa na Comolox. Mwangaza watafuatwa na Comolox. Mwangaza alafu Comolox. Gadudulia ona gakorana gasama wega gahuza utia kona wega iye muteba mwega moyo-ine wakwa yenenetie Mwangaza Comolox wajitayarishe. Gakurana kasama wega gahuza utia kona wega iye mudeba mwega wene wega iye mudeba mwega nedweretie. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hawa watumishi wako wa Mwangaza Elder District. Wewe upagui kabila, maskini, tajiri, sura, upagui. Ukakosa kupagua hawa katika mwito wako. Endelea Mwenyezi Mungu kuwa rafiki na mchunga wao wa karibu. Tusamehe dhambi zetu ndio tukubalike mbele yako. Yote ambao umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako kupitia nyadhifa zote ambazo umewapatia, tunakushukuru. Mwanzilishi wa mambo mema, maisha hata wokovu, Mwenyezi Mungu, endelea kuwa pamoja na wao na kuwawezesha kukutumikia kwa uaminifu zaidi ya vile sasa. I speak increase, promotion and prosperity unto each one of them. May their children grow to become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. Take them and use them as thou wilt for the extension of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Elder District, Comolox wanje, Comolox watafuatwa na Greenfields. Comolox watafuatwa na Greenfields. Comolox. Wao wanajipanga nyuma ya Comolox.
watumishi hawa wako kutoka Komarox District. Unawajua hata zaidi wa vile wanajijua. Unajua udhaifu wao na nguvu zao, mahitaji yao. Tuwakabidhi mikononi mwako. Tusamee dhambi zetu ndio tukubalike mbele yako. Mambo ya watu kama hawa, Mwenyezi Mungu, kunyenyekea miguuni mwako, huo ni muujiza mkubwa sana sana. Mungu, asante kwa yote mema ambayo umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako tangu waanze kukutumikia, na hasa wakiwa Elder District ya Komarox. Na wakabidhi mikononi mwako. Endelea kuwa rafiki wao na mchunga wao wa karibu. Endelea kuwa Mungu wao. I speak increase, promotion and prosperity unto each one of them. Bless the works of their hands. The toil that they do in your name prosper, to benefit them, to benefit their beloved ones, to benefit your church, and to glorify your name. May they live to experience great breakthroughs, miracles in their lives this year and beyond. In Jesus' name we pray. Amen. Elder Greenfields wao wanakuja. Greenfields wao wanakuja. Komarox. Thank you. Greenfields wanje. God bless you. God bless you. After Greenfields, Savannah wao wanajitayarisha. God bless you. After Greenfields, Savannah wao wanajitayarisha. God bless you. 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 Utukuna mudenya, doiga papa ni wega, doiga papa ni wega, wapie roho na iti. Utukuna mudenya, idena kena papa, dudua wira waku, ule papa wae. Guru tagera, deina ke papa, yodua wira waku, ule papa. Savannah wajitayarishe. Savannah then Shalom. Asante Mwenyezi Mungu kwa watumishi hawa wa Greenfields in districts, kuwaheshimu na kuwabariki jinsi hii. Hiyo ni heshima kubwa sana au umewatunukia. Enable them to live to serve you faithfully throughout the remaining days of their lives. Prosper them in health and in everything that they do in your name. I speak increase, promotion and prosperity unto each one of them. May their children and all their beloved ones become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. Take them and use them as thou wilt for the extension of your kingdom. In your hands, I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Savannah wao wanakuja na Shalom wajitayarishe. Tiga kuga Yesu, we mwendwa wakwa, umwatwa mengana nawe, yedikeria. Savannah yotekeire maudu, nagena maneno, ukagenya goro yakwa. Kwa bararia
Bwana. Kwa bara ya mudenya iyo wale getuaba kwa bara ya Shalom, wao wanajitayarisha. Mrodi wa Juda yogegetie goro yakwa yowatete goro yakwa. Safana. Okay. Hebu tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa Kristo wenzetu, watumishi wenzetu, watumishi wako hawa wa Safana Elder District. Asante kwa yote mema ambayo umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako tangu waite. Wasamehe pale wamekukosea popote na kwa vyovyote vile. Sasa na wakabidhi mikononi mwako, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, waneemesha katika kila jambo na katika kila hali. Prosper them in health and in everything that they do in this life unto your glory. May they experience great miracles, great breakthroughs in their lives this year and beyond. May their families be filled with your blessings. May their children and other beloved ones grow to become sources of great blessings to their families, to this church, to this country, and to the world at large. In your hands, I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Elder. After Shalom tutaenda Alisi Dhawabu. Elder. Thank you, sir. Alisi wajitayarisha na Dhawabu after Shalom. God bless you. God bless you. Mrodi wa Juda yogegetie goro yakwa yowatete goro yakwa. Wadudhure ire githima mai wero-ini gĩtaũra gĩconoko ũkĩhumbagĩri ũkĩnjereria kĩeha ũkĩhe gĩkeno nĩũgegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa nĩkĩonie ngũkwambararia rũcinĩ ngataya kĩroko ngũkwambararia Alisi wakuje pale wako wanajitayarisha. Alisi wakuje pale Mrodi wa Juda yogegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa wĩkoma kuwe Ngai. Alisi wao wanakuja muno. Alisi wao wanapanga laini yaku cia ũthingu na wĩhoke kũmũige ũtĩkago magegania na ndũngĩhagio nakĩ erirĩria gũgũtũkia anane nawe. Hawa watumishi wako wa Shalom, wape amani yako kulingana na jina la Elder District yao. Asante Mwenyezi Mungu kwa baraka ya wokovu, uhai na mwito. Asante kwa kazi nzuri ambao umewawezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako. Wasamehe pale wamekukosea kwa vyovyote vile. Sasa na wakabidhi mikononi mwako. Wewe ambaye umekuwa na wao, wewe ambao uko na wao, washike na mkono wako wa ubaba, mkono wa baraka, mpaka utakapowafikisha katika nchi ya ahadi.
I speak increase, promotion, and prosperity unto each one of them. Be their God, be their servant, be their closest friend and companion. Wanapokuwa wakifanya kazi yako, nawe uwe unafanya kazi yao. Watoto wao wawe wa baraka kubwa na tele katika jamii zao, katika kanisa lako na katika nchi hii na ulimwengu wote. In your hands I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Thawabu wao wanajitayarisha after halisi. Elder, thank you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you. Thank you. God bless you. Asante sana. God bless you. God bless you. Sia odiku awe oke kumuige utikago magegaria nadode agionake merideria gogotokia kanamena wegai ma inamode ogwane Thawabu wao wanakuja pale. Thawabu warudi hapo. Thawabu warudi hapo. Thawabu wao wanakuja pale. Kuna sababu Mwenyezi Mungu ya kuita hawa watumishi wako wa kutumikia katika Elder District ya halisi. Kuna sababu Mwenyezi Mungu ya kuwakubali hawa watumishi wako katika halisi Elder District wawe hai. Na sababu ni ingawa wamekutumikia jinsi hii, bado kazi yako ipo. Endelea kuwawezesha kukutumikia kwa uaminifu na iwapasavyo katika Elder District hii na katika maisha yao. Wasamehe dhambi zao ndio wakubarike mbele yako. Asante kwa yote mema ambayo umewezesha kuchangia katika ufanisi wa kanisa lako so far. You want to done with him. You want to finish with him. Continue, dear Lord, kuwashika na mkono wako wa ubaba wa baraka mpaka utakapowafikisha katika nchi ya ahadi. May their families be filled with the spiritual riches, with the riches that passes human understanding. I speak increase, promotion, and prosperity unto each one of them. May your favor, special favor, be upon them. Take them and use them as thou wilt for the extension of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Tumaini watakuwa wanajitayarisha. Elder. After thawabu, Tumaini. Thank you. God bless you. God bless you. Asante sana.
kiuga mwana wakwa no ndĩroka kĩone rĩu kĩgũthekia ũtheketie ruo rwaku karũtua ũira ũkagarũra gĩconoko gĩothe ũgagĩtua kĩrathimo nĩwe ũtũkinyithĩtie baba ĩtagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ kĩone rĩu nĩwambanarĩtie rũhĩa rwakwa ngoro ĩratherũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia ndĩ mũico wakwa gĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku nĩwe ũtũkinyithĩtie baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ kĩone rĩu nĩwambanarĩtie rũhĩa rwakwa ngoro ĩratherũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia ndĩ mũico wakwa gĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku. Asante Mwenyezi Mungu hata kwa kuchagua jina hili dhahabu. Dhawabu. Hapana dhahabu, dhawabu. Na ukawatuma katika dhawabu kukutumikia. Mwenyezi Mungu, hebu kazi yao yote, mawazo na vitendo viwe ni spiritual gold. Continue to be their God, to be their closest friend and companion. Forgive us all our sins so that we are acceptable before thee. Thank you for all the good that you have enabled them to contribute towards the welfare of your church this far. You who has been with them, you who is with them, continue to hold them by your hand of grace, by your hand of mercies, until you land them safe in the promised land. Mwenyezi Mungu, kazi hii umetuitia ni kazi ngumu tukiwa wa Kristo, wachungaji na wazee wa kanisa. Hata wakati mwingine tunajiona kana kwamba hatustahili. But then you do not call the qualified. You qualify those you have called. We thank you, dear Lord, for this elder who is accompanied by her children, some of whom have not been attending the church for a long period of time. Create a spirit of patience unto us, dear Lord, so that hata tukiwa tumekumbwa na changamoto gani, Roho wako wa utulivu atujae. Na ndio tujue siku moja, dear Lord, at your opportune time, you will rain showers and blessings unto us, just like you have done in this case. Wewe ulisema utafukuza na utakataa yeyote arudipo kwako. Hawa Mwenyezi Mungu wamerudi kwako. Endelea kuwa mchunga wao na rafiki wa karibu. In your hands I commit every member of this elder district ya Dhawabu. Continue to empower them for greater services
in your church through this elder district. May their families be filled with your blessings. May their children become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. I speak increase, promotion, and prosperity unto them. May your favor, special favor, shine upon them. Take them and use them as a wilt for the extension of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Elder, thank you. Thank you. God bless you. Thank you very much. God bless you. Isinega bongo sonkeria umaendelea wewa tetire oigire ndoka ndigane na Upendo wawe wanakuja after Tumaini. Upendo kekuwa kunonyonaga ugisera sera iguru yakwa amadena moka rugendo-ine utumaga kere iguru yamo awe wajoe kuma deda ya maitu na magai moto kikaenda upendo agana tusera giro ukago idera giri agwowe oke kuwa kunonyonaga ugisera sera iguru yakwa na madena moka rugendo-ine utumaga kere iguru yamo. Hawa ni wa district hii? Hapana. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu, because you provide the wherewithal for doing your ministry. We have stood here for quite a long period of time, giving you thanks and glory, glorifying your name. Continue to give us the strength, dear Lord, to continue to serve you faithfully throughout the remaining days of our lives. Thank you for these servants in Tumaini district. Thank you for the gift of calling and salvation and enabling them to contribute towards the welfare of your church this far. You who is the originator of good and great things, including our lives and salvation. You never start a project and leave it halfway done. This good work that you started in the lives of these thy servants, dear Lord, bring it to successful completion of their blessings for the welfare of your church and to your glory. May their children and all their offsprings grow to become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. I speak increased promotion and prosperity. May your face continue to shine upon them. In your hands I commit them and commit their all. In Jesus' name we pray. Amen. Elder. Immanueli gai waku wena idwe okweyo kindari rĩrĩa otwo ũmũkĩra mĩkuru ya mathĩna ũkamũhe mũthenya gũkũngũiya na ithuĩ ciana ciaku nĩtũkwĩhokete na kuona nĩtũgĩtĩka wega we gũtarĩ mũndũ wĩnyanarĩire we mũrato tarĩ njũrogaga mũheani mũtugani kumoya mawĩko maku nĩyoĩkaine kumo tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte gwĩkana wega mũheani mũtugani kumoya mawĩko maku nĩyoĩkaine
tene nĩtũiguĩte ona rĩu ndũtigĩte weka na wega iwe Ngai wa mũthenya ona ũtukũ ũhonokio wake nĩrĩo irokaga rũcinĩ mũthũithia nĩ wega hwaĩ-inĩ ona mũthenya na ũtukũ nĩamũndathimĩ ũrĩoneka kwa na tũrũ mũnyuĩra hĩndĩ ciothe nĩamũndathimise kwitikĩre mahinda hĩndĩ ciothe ũtugi waku nĩũthemeraga. Asante Mwenyezi Mungu kwa kipawa cha furaha, na ndio twakuimbia, ndio tunajitolea katika ufanisi wa kanisa lako. Asante kwa wapendwa wako hawa wa Upendo District. May your love reign supreme in their families, in the elder district. Let all that they do in your name prosper, to benefit them, to benefit their beloved ones, to benefit your church, to benefit this country, and to glorify your name. Forgive us our sins, so that you're acceptable before thee. I now commit each one of these servants, submitting themselves before you, are symbolized by the act of kneeling. You know them. Address their real life situations. Prosper them in health and in everything that they do in your name. I speak increase, promotion, prosperity unto them. May their children and other offspring grow to become sources of great blessings to their families, to your church, to this country, and to the world at large. Take them, use them as thou wilt for the extension of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Elder. Winana kayo kanene ngose nitolesku nidoa mawiko maria mothe utikire wabere ni ujoeire meia makwa mothe akanwa mugai wa thamaki wa mati ati nwega muno baba uromoco nidoa mawiko maria mothe utikire utora kugocaga nyumba-inĩ na ciũngano-inĩ rĩrĩa andũ maraina thĩ na baba inagotoka tondũ nĩ ndigana nake we ũhete ũthĩ ũrĩa ũkwĩyamũrĩire baba na kaiganwo nĩ kĩrĩa kĩnini we ũmũhete atĩ nĩ wega mũno baba. Thank you, praise and worship. Asanteni sana. Kuna mgeni ambaye hajatoa ama mtu yeyote ambaye hajatoa sadaka ya siku ya leo? Uko na yeye? Haya, tusimame. Anenda dhidhina emogongo haha. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Hiyo ndiyo kazi. Mwathani agocwo. Na nĩkĩo Ngai atwĩtĩkĩrĩtie tũkorwo twĩ muoyo. Arĩa wĩra wa gũkũ thĩ ũthirĩte rĩ, nĩ aramahurũkia. Ararorire ona mawĩra maitũ gũkũ thĩ nĩ mabatarĩte. Nĩkĩo twagĩrĩirwo nĩ kũmũtungata na ũthingu na wĩhokeku nginyagia gũkua gwitũ. Amen. I love you with the love of God. Let us do the work of the Lord now that it is day, now that we have the opportunity, for the night is coming
when no one can work. Mbelelaine gotire wera. Bwana Yesu asifiwe. Fanyeni hivi mpokee. I pray that may the favor, special favor of God be with you and accompany you and all yours, even as you seek to serve him, beginning in Jerusalem and going to Samaria, beginning in your families. May your families be filled with joy. May God's blessings that passes human understanding be with you and all yours. May you experience greater happiness, greater joy in your lives, and especially during this Christmas season. Mikononi mwake Mwenyezi Mungu, kifuani mwake Mwenyezi Mungu na wakabidhi. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Makofi kwa Yesu. Asanteni sana sana. Let's be seated. Bwana asifiwe. Tuthiete wega. Mbere ya turikie githomo kio muthi ni ngwenda kuhe chairman witu kanya eno ndo arenda gutwira. Karibu chairman. Asante sana. Praise God. Atukuzwe Bwana. Najui madhani mathiete muno na niturathie district na aigiturathie kuhinga district umuthi na koro officially tukacihinga Sunday hindi ya Carol service. Njuge nigite muno itondu inyi members a kanitha uyu wa Sociani tukuma hingo ndahirwo giti giki gia chairman gutongoria ngi confess ndi haha ngihoya Ngai andeithie ngarikia miaka 3 miaka 3 riu ni thirite ngenda kuga ati ni mukoretwo munyitirire muno na mukoretwo hamwe nani muno tondu wira uria turutite guku ni inyuĩ muhotithĩtie ũrutĩke kũruta indo cianyu ni inyuĩ marutire mbia tũgĩthamia kĩoro kĩrĩa kĩarĩ kĩa irima tũgĩkĩrehe mwena ũyũ gĩtuĩka kĩna sewage ni inyuĩ mũthamĩtie mabati kũrĩa cukuru mũgatua cukuru ĩno ĩgatuĩka ya mahiga ni inyuĩ mwacirire tũgĩgutie thĩna wa thitima tondu thitima ina thina bado no irathondekwo ituke sora njega ucio wothe rutikite o muri na o ndinegitine giki o munyitiriire na andu angi makerutira muno kuri family rutire ikihaka mirango ya kanitha urangi Ngai amirathime muno kuri family rutire igikihaka mabati ma kanitha urangi Ngai arathime family o muno na kuri family rutire igikira walkway canopy shade ino ya guka ya procession makimikira makimikira shade kuri family cirutire igatugurira machine taici tena cio guku so many people volunteered in the service of God, and by that doing nindenda kwaria kirathimo na mutugati ni aturathima na ni ngwenda kuga ati ntondu wa uguo muri utite wira wa Ngai ore nywe Ngai ndakamutiganirie o mutungatite wira wake ore nywe athi na mbere na kumutungata o uguo mutungatite ni ndire undu ingiteta wori twa wira uyu andu manakona thina mari tongore-ini ona magateta muno ni ndire guteta ndirateta hari otongore-ini uyu loko ndirauga ati ni mu turutite wira hamwe na inywe na wira ucio ukagirira kaundu karia tu itagira kuga ngiuma gitini no kaka kamwetu ati aria othe manandika marua maikagia haha ithandũkũ rĩa mahothi
na mothe nĩ ndĩhagĩrwo ta ciamani ndionagia athuri a kanitha tondũ nĩ makoragwo maingĩ mamo